Yes, inshuti bakunzi b'Amavubi News nkomeje ko nagenda mbifuriza ubwaneza, nkomeje ko nagenda mbifuriza amahoro y'Imana ndetse n'imigisha byayo kabisa. Nkomeje ko nagenda mbifuriza guhirwa, kugenda mugera kuri byinshi kabisa, kugera ku ntego zanyu, kandi mugakomeza kugenda mubicamo kabisa, ibintu bigenda neza cyane. Ubwo rero Banyarwanda Banyarwandakazi, iyi ngiyi ni ya channel yanyu, iyi ni ya channel yanyu kabisa, ya channel yanyu igomba kubagezaho amakuru avuga mu kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, amakuru akabageraho ku gihe yizewe kandi asesenguye neza cyane, ibintu bimeze neza cyane. Ubwo rero nizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza. Uyu ni umunsi wa gatandatu wa nyuma w'uku kwezi kwa gatanu kabisa, aho ibintu byari bigiye bimeze neza cyane. Ubwo rero nizere ko uku kwezi kwababanye kwiza kandi no gutaha kuzaba kwiza kurushaho. Ubwo rero ukwezi gutaha tugiye kwinjira dutangirana n'imikino y'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, imikino kabisa ibiri. U Rwanda rufitanye na Algeria ku itariki 5, u Rwanda ruzarufitanye na Algeria senior team cyangwa se ikipe nkuru ya Algeria. Ku itariki 9 u Rwanda ruzarufitanye umukino n'ikipe ya kabiri ya Algeria cyangwa se ikipe ya Shan. Ubwo rero iyo ni imikino kabisa ikomeye ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi igomba kuba yagenda yitwaramo neza cyane, kuko ni imikino itoroshye yose aho ivi ikagera, ni imikino itoroshye. Ubwo rero abasore b'u Rwanda bakomeje bagenda bitwara neza kabisa, bitegura. Abenshi bageze mu Rwanda, ibintu bimeze neza cyane, barayi bahagurutse. Harimo abasore nka Nshuti Innocent, harimo abasore nka ba Mutsinze Ange Jimmy, harimo abasore nka ba Bizimana Djihad, harimo abasore nka ba Kagere Medi cyangwa se Medi Kagere, harimo abasore nk'aba Bizimana Djihad, abasore nk'aba Ntwari Fiacre, abasore nk'aba Nshuti Innocent ndetse n'abandi bose babakina imbere mu Rwanda, bamaze kwagenda bahaguruka rero berekeza Algeria, aho bari buze kwagera kuri uyu munsi, kuko birumvikana bamaze guca Dubai ubundi bagahita banyarukira muri Algeria. Ubwo rero nuko uko ibintu bimeze, ariko mbibutsa yuko ku mugoroba washize nibwo Rwanda Premier League yarimo itanga ibihembo kabisa ku bakinyi n'abatoza bitwaye neza muri iyi sezo kabisa, ku bakinyi n'abatoza bitwaye neza muri iyi sezo. Ubwo rero niho umyugariro w'ikipe ya APR ndetse n'Amavubi, umusore ukomeye cyane witwa Niyigena Clement, yaje ko bagenda yatorwa nk'umukinyi mwiza wa shampiyona y'u Rwanda ya 2024-2025. Uko igikorwa rero cyagenze, nicyo tugiye kuba twagenda tuganiraho, turebe no ku bihembo byatanzwe nabo bagiye babihabwa, turebe ese niki byaba byasize, ese niye shusho byaba byasigiye abakinyi b'Abanyarwanda. Myugariro wa APR Niyigena Clement yatowe nk'umukinyi mwiza wa shampiyona y'u Rwanda ya 2024-2025 mu birori byabereye muri Kigali Convention Center kuri uyu wa gatanu rero ku itariki ya 30 Gicurasi 2025. Rero ni igikorwa kitabiriwe n'abantu batandukanye, barimo abashyikirijwe ibihembo kuri uyu mugoroba, abayobozi b'inzego zitandukanye zifite aho zihuriye n'umupira w'amaguru mu Rwanda ndetse n'abafatanya bikorwa. Ibyiciro birindwi rero byahembwe ni umukinyi w'umwaka, umutoza w'umwaka, umukinyi muto wahize abandi, watsinze ibitego byinshi, umunyezamu w'umwaka, igitego cy'umwaka ndetse n'ikipe y'abakinyi 11 beza ab'umwaka w'imikino 2024-2025. Rero uko igikorwa cyagenze, umukinyi w'umwaka ni Niyigena Clement w'ikipe ya APR Football Club. Uyu myugariro rero waje yambaye umwambaro w'Amavubi kuko ari mu mwiherero ndetse yitegura kujya muri Algeria, yashyikirijwe rero iki gihembo rero n'umunyamabanga uhoraho muri Ministeri ya Sport Uwayezu François Regis. Yagize ati gutwara igihembo ni igiciro cy'ibyo wakoze, ni ikimenyetso kinyereka ko ngomba gukomeza gukora cyane kabisa ko n'ibindi bishoboka. Ayo ni amagambo kabisa umusore bita Niyigena Clement.
Nigena Clement rero yakinnye imikino 28 atsinda ibitego bibiri birimo icyari gihataniye mu bitego by'umwaka n'ubundi. Yahigitse rero uwo bita Omar Aba wa Bugesera ndetse n'uwo bita Sheikh Djibril Ouattara n'ubundi bakinana mu kipe ya APR Football Club. Ubwo rero Nigena Clement aza ko yagenda akegukana, yaje ko yagenda nyine akegukana, ibintu bigenda neza cyane kabisa. Ubwo rero abandi bakinyi kabisa bagiye bahembwa igitego cy'umwaka. Umutoza w'umwaka reka bari tujyaho ku mutoza w'umwaka yabaye obita Darikonovic watozaga ikipe ya APR Football Club. Uyu munya Serbia utakiri mu Rwanda nyuma yo gutandukana n'iyi kipe y'ingabo z'igihugu, yagiye amaze gutoza imikino 27 atsindamo imikino 17 mu gihe yanganyije imikino 7 agatsindwa imikino 3. Yegukanye rero igihembo ahigitse Robertinho wa Rayon Sports na Mbarushimana Shaban wa AS Kigali. Ubwo rero uyu mutoza nawe nukango ko ibintu byaje kuba byagenda abimera, aza kuba yagenda afata igihembo utaruhari, ariko wari wohereje nyuma chairman wa APR Deo Rusanganwa niwe waje ko yagenda ashyikirizwa iki gihembo cy'uyu mutoza Darikonovic wabaye umutoza w'umwaka. Ikipe y'umwaka rero wa 2024-2025 umunyezamu yaba Nicolas Sebato wa Mukura Victory Sport, bamyugariro ni Mukiza Obede wa Mukura Victory Sport, niyo mugabo Claude wa APR Football Club, Nigena Clement wa APR Football Club, Youssou Diagne wa Rayon Sport Football Club. Abakina mu kibuga hagati yari Henry Musanga wa Police Football Club, Ruboneka Jean Bosco APR Football Club, Boateng Mensa wa Mukura Victory Sport, barutayizamu ni Faringanye wa Rayon Sport, Djibril Ouattara wa APR Football Club, Omar Aban wa Rayon Sport. Nakavuga ibintu byari bimeze, urumva ko Mukura ifitemo abakinyi benshi. Mukura ifitemo umuzamu, ifitemo nimero 2, ifitemo muri mediane Boateng Mensa, urumva ifitemo abakinyi batatu, mu gihe APR ifitemo abakinyi 4, Rayon Sport ikaba ifitemo abakinyi 2. Yego kuko Rayon Sport ifite Youssou Diagne ikagiramo no bita Faringanye, ifitemo abakinyi 2 Bugesera ikaba ifitemo umukinyi umwe Omar Aba, na Police nayo ikaba ifitemo bita Henry Musanga, nayo ifitemo umukinyi umwe. Nuko ibintu byari bimeze ku kipe y'umwaka, nabo baje kubagenda batorwa bahabwa igihembo cy'ikipe y'umwaka. Umunyezamu w'umwaka yabaye Nicolas Sebato wa Mukura Victory Sport, aho yahigitse Pavel Nzila wa APR Football Club na Kadime Ndiaye wa Rayon Sport Football Club. Uyu munyezamu rero yagize imikino 14 atinjijwemo igitego na kimwe, yagize clean sheet 14 mu gihe yatanze imipira 2 yavuyemo ibitego. Kuri bagenzi be rero Sebato yahembwe na Murangwa Jeune Luc wabaye umunyezamu wa Rayon Sport n'Amavubi, ndetse niwe uyobora ishyirahamwe ry'abakiniye ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ryitwa FAPA. Byari ibihembo byiza rero, byari ibihembo byiza byagaragaraga neza kabisa, wabonaga ko ibintu bimeze neza. Umukinnyi muto yabaye uwo bita Useni Selafe w'amagaju kabisa, w'amagaju Football Club, aho yahigitse Adama Bagayego wa Rayon Sport na Mutunzi Darcy wa Kiyovu Sport kabisa. Useni rero washyikirijwe igihembo, yashyikirijwe igihembo na Niyonzima Haruna, yakinnye imikino 25 atsinda ibitego 11 ndetse atanga imipira 8 yavuyemo ibindi ibitego kuri bagenzi be.
urumva ko yagize uruhare mu bitego 19 kabisa. Ni umukinnyi wari ufite performance nziza. Ubwo rero Hussein Serafe niwe waje kugenda ahembwa nk'umukinnyi ukiri muto. Igitego cy'umwaka rero niho cyavugishije abantu benshi. Igitego cy'umwaka cyabaye cyo Biramahire Abedi wa Rayon Sport yatsinze Muhazi United. Igihembo rero cyatanzwe n'umutoza w'Amavubi y'abagore Kasambungo Andre, cyakiriwe n'umugore wa Biramahire Abedi, kuko uyu mukinnyi we yahamagawe mu Mavubi akaba yamaze kujya muri Algeria. Cyahigitse rero icyo Nigena Clement yatsinze Mukura Victory Sport, nicyo Kwitonda Ale Baka yatsinze Mukura Victory Sport, nacyo cyavugisha abantu benshi. Kwitonda Ale Baka igitego yatsinze abantu bose babibonaga, abenshi babibonaga rwose ko aricyo kigomba kuba kabisa, aricyo kigomba kuba cyaba igikombe kabisa, igikombe cyiza kabisa, igitego cyiza, nicyo abantu benshi babonaga ko kigomba kuba cyaba igitego cyiza cy'umwaka kabisa. Igitego Kwitonda Ale Baka yatsinze wabonaga ko gifite itandukaniro, ariko hano hari igihe nyine hazamo no kuba flexible kugira ngo hagire umukinnyi wa Rayon Sport uba yabona nawe igihembo, kuko nta mukinnyi n'umwe wa Rayon Sport wari urimo bigaragara ko nyine yagira, uretse wenda hari ko bari mu ikipe ya 11 habonetsemo abo babiri Forunganye ndetse na Yusudianye, ariko ubundi byagaragaraga ko nyine ntabo. Ubwo rero hari igihe biba ngombwa ko hose nyine impande zose bazigeramo. Chairman wa Rwanda Premier League Mudaheranwa Haji Yusuf yahaye ikaze abitabiriye ibi birori rero, barimo umunyabanga uhoraho wa Minisiteri wa Siporo ya Siporo Uwayezu François Regis. Yasabye ko igikorwa kiza kwihuta kugira ngo abakinnyi b'Amavubi bafite urugendo saa 5 z'ijoro aho bagomba kwerekeza muri Algeria bataza gukererwa kabisa. Ubwo rero ni ibintu byari bimeze neza cyane, nuko nguko ibintu byari bimeze. Banyarwandakazi rero nuko ibintu byari bimeze. Mu bitabiriye harimo perezida wa Gasogi United kabisa, harimo perezida wa Gasogi United Kakoza Nkuriza Charles, akaba na vice perezida wa Rwanda Premier League. harimo umunyamabanga uhoraho wa Minisiteri ya Siporo Uwayezu François Regis, harimo perezida wa Ferwafa Munyentwari Alphonse na Mudaheranwa Yusuf uyobora Rwanda Premier League. harimo umushoramari Munyakazi Sadate wigeze kuyobora Rayon Sport, yarahari kabisa, yarahabaye. harimo benshi bakomeye cyane, abanyamakuru bose ba siporo hafi ya bose mu Rwanda kabisa bahari, hafi ya bose mu Rwanda bahari kabisa. Ni ibintu byari bimeze neza cyane rero, ni umunsi wari mwiza kabisa. Ubwo rero stage nuko zagiye zigenda kabisa, ikintu benshi bahemage, ibintu byari bimeze neza cyane rero. Banyarwandakazi kabisa, Banyarwandakazi nuko ngoko ibintu byari bimeze. Ubwo rero hanabayeho ikintu bita kwerekana ibihe by'ingenzi byaranze umwaka w'imikino wa 2024-2025 muri shampiyona Rwanda. Ni shampiyona rero yatangiye muri Kamena isozwa muri Gicurasi, nyuma yo gukina imikino 240. Amakipe yari 16, APR yegukanye igikombe naho Vision na Muhazi United ziramanuka mu cyiciro cya kabiri. Ubwo rero nuko nguko ibintu bimeze. Uwo bita Lyon Imanzi ndetse n'uwo bita Rigogalus niwe baje kugenda bayoborera kabisa, baje kugenda bayobora ibi bitaramo. Itorero Indinzi culture Trooper niryo ryaje gususurutsa kabisa abitabiriye ibi birori mu mbyino za gakondo kabisa zitandukanye. Ibirori rero byaje kuba byagenda
byitabirwa n'abantu batandukanye kabisa benshi. Umutoza Mugisha Ndoli watoje imikino itatu ya nyuma ya shampiyona muri APR Football Club, wambaye neza cyane isuti nziza y'umweru, imyenda y'umweru yose, agashyiraho n'akane kabisa k'umukara, ibintu byasaga neza cyane. Abasore harimo abantu benshi bakomeye nka Haruna Niyonzima na Umwungeri Patrick, bari mu bitabiriye kabisa ibi birori. Kapiteni wa AS Kigali Niyonzima Haruna kabisa yari hari kabisa. Umunyamakuru wa Radiant TV 10 Hitimana Jean Claude yari hari kabisa, yambaye neza cyane, isuti itabaho. Harimo abantu benshi bakomeye. Rero nakomeza ko ibintu byari bimeze. Umutoza Rwaka Claude na Nzigiyimana Karim Mackenzie bari bahari kabisa, bari bahabaye. Hari vice president wa mbere wa Ferwafa Mugisha Richard aganira. Rero yararimo aganira kabisa na Namenye Patrick uri mu bateguye iki gikorwa kabisa. Ibintu byari bimeze neza cyane kabisa, ibintu byari bimeze neza cyane kabisa. Bita Pedro ushinzwe itumanaho n'itangazamakuru muri Star Time yerekana shampiyona Rwanda, nawe yarahari kabisa, yarahabaye. Ibintu byari bimeze neza cyane kabisa. Umunyamakuru wa Radiant TV 10 Ishimwe Adelaide Ida nawe yarahabaye kabisa, yarahabaye. Hari abantu benshi bakomeye cyane kabisa. Hari abantu benshi bakomeye, benshi nakangako ibintu byari bimeze. Adama Bagayego nawe yarahabaye kabisa. Umusore waranataniye n'igihembo kabisa, yaranataniye n'igihembo. Useni Serafe Mtunzi Darcy Adama Bagayego bari bataniye igihembo cy'abatari imyaka 20. Nyuma rero baje kwagenda bifotoza kabisa, baje kwagenda bifotozanya gafoto kugira ngo ibintu bimeze neza cyane. Ubwo rero Banyarwandakazi, nuko ngo ibintu byari bimeze ku mugoroba. Ndakeka rwose nciyemo uko byari bimeze nkaho waruhibereye, mbikunyuriyemo nkaho waruhibereye. Ubwo rero reka tube dushikirije ahangaha, ubundi dukomeze kabisa. Mukanya ndaje tuganire ku mavubi yanyu amaze kugenda haguruka mu Rwanda. Ubu ngubu barimo ashyika muri Algeria. Mukanya ndaje tubaganireho, ubundi nimujye kure kandi nimuze gucikwa. Kora subscribe n'utarayikora, namaze gukora subscribe, you can like, comment, ubundi tuze kubana. Bakunda cyane, Imana ikomeze barinde. Ciao.